309 hadis. An Yazid bin Babanus. Yazid ayta: Dakhalna ala Aishata radhiyallahu anha. Aisha'ni yanına girdik, müminlerin anası. Faqulna, biz aytdik: Ma kana xuluqu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisini qiliqlarin bizga eskersin deb. Qalat, ula aytdi: Kana xuluquhu al-Qur'an. Onun qiliqlari Qur'an edi deb aytdi. Nechik? Taqrauna suratal mu'minin. Siz mu'minlar degan surani o'qiysiz-ku. Qalat, iqra, siz o'qingiz, qad aflahal mu'minun. Qala Yazid, faqara'tu, men o'qidimni. Qad aflahal mu'minun. Aysha buyurgan surani o'qidim. O'qiy turib, ila li furujihim hafizun degan oyat keldi, o'qidimni. Qalat, Aysha aytdi, şu Qur'anni Allah eskeregen barda asl xasiyatlar kana xuluqu Rasulillah, Allah'ni elçisini qiliqlari edi sallallahu aleyhi ve sellem deb şöyle ay payg'ambar yürüyen Qur'an edi deb eskere başka hadislerde. Hatta uyunni ahlusun yanına gelse, aşamazat bar mı deb sorasa, yok dese, alaysa men bugün oruza tutaman deb sünnet oruzaga neget etip koya bulgan. Ama borç oruzaga biz bilen kuyda erten namaz bolgunça alda neget etmege gerek bola. Sünnet oruzaga musa, erten turganna aşamaga musa, 8, 9, 10 musa da saat tuş bolgunçaga qarab, neget etip koyayım deb neget etse de şu sünnet oruzaga sanala. Allah kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.